l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. But there was a significant announcement. Lawrence Demek, one of the great leaders of the Maltese Australian community, announced he was retiring from all positions in the community. Lawrence, who's in his 80s, has done his bit for our country and for the Maltese Australian community, and I wanted in the Parliament to pay tribute to Lawrence's service. Lawrence Demek, ġurnalist veteran li ħadem kemm f'Malta u żjed minn hekk fost il-komunità Maltija Awstraljana fi New South Wales, għadu kemm ingħata ġieħ fil-Parlament Awstraljan mill-Ministru għall-Enerġija u t-Tibdil fil-Klima. Dan fl-okkażjoni li Demek, li għandu 88 sena, ħabbar fiċ-ċelebrazzjoni annwali tal-Komunità Maltija Awstraljana li qed jirtira minn kull pożizzjoni komunitarja. F'diskors fil-Parlament Awstraljan u li ġie mxerred fuq il-medja soċjali, il-Ministru Chris Bowen faħħar il-karriera twila ta' Demek u ringrazzjah għas-servizz li ta' lill-komunità. Demek, li għandu storja twila fil-qalb tal-Komunità Maltija Awstraljana, kien emigra minn pajjiżna lejn l-Awstralja fl-1954 u serva bħala l-ewwel editur tal-Malta News u The Maltese Herald. Minn barrek serva wkoll bħala l-ewwel Konsul Ġenerali ta' New South Wales, waqt li kien President tal-Kunsill Komunitarju Malti tal-istess Stat Awstraljan. Minn barrek u kien il-fundatur tal-Klabb tal-Futbol Awstraljan il-Parramatta Eagles, fejn serva fir-ruoli ta' President u Segretarju. Fost l-unuri li ġie rikonoxxut bihom għas-servizzi tul il-karriera tiegħu, Demek kien ngħata l-Midalja tal-Ordni tal-Awstralja fl-2003, filwaqt li fl-2013 ingħata l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu f'pajjiżna stess, fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat.